i velik prsima, fleksija gdje ljudi danas radimo specijal ili special za 10 saba ljudi. Kao što vidite, sada kružim oko mojih 10 saba. Ne mogu da vjerujem da sam došao do 10 saba i 350 pregleda na YouTube kanalu. Da, ljudi, ovo nikada nisam sumnjao da ću uraditi, a za ovaj specijal ćemo raditi ili gledati cancere. Ajde da krenemo. Prvi cancer je, sada ću vam pokazati. Znači, nije on cancer, nego ću od njega da uzmem video i da vidim kako je on video pravio. Onda ove lik kida, brate, ne mogu da verujem. Idemo. Šta ćemo uzeti? Možemo prvo najveći cancer iz svih vremena. Hajde da krenemo. Uživajte. Izvinite što ću malo bagovati, ali nije bitno. Krenemo. Pozdrav svima, ovdje je PewDiePie. Aha. Sada sam spremio na video. Sada ćemo malo ljudi ovdje prekinuti. Show more. Zašto nije dao? Nije bitno, gledat ćemo od njega. Da. Napravim reakciju videa, opet čitam komentare tipa Da, za Apex ideš lika koji ništa napravio da to dobio subscribe, ovo sad kako da se jebam. ili možda... Ja ne mislim baš tako. Nemoj više reakcije. Jenspen, kako pričat ćemo izazov za Apex Gaming Minecraft HDD video. Lol. Ili možda Oni snipe hendikepirani su svi koji stavljaju igrice na YouTube. JB, vi znate šta je JB. Ali dobro, ja sam tu najveći negativac na YouTube sceni, ja sam Hitler. Danas ćete pogledati Hitleru reakciju na Minecraft? Hoću reći, današnja tema nije niti kid sa specijalom za 3 subscribera, niti neke više koje ne znaju sa sobom šta će pa izvode. Znate, Oh my god. se možda sjećate Supermana i komentara da su hendikepirani oni koji izdaju igrice na YouTube. Nije baš nam se snima reakcija na njegove klipove, ali to vas je drago. Ne znam da li je ovo normalno. Dajem se da je ovo jedina normalna scena u ovom traileru. Ono sprdaš. Jebote život. Kakav audio je. Davno je zaboravljena. A tajna. Doge. Ljudi, izvinjavam se zbog bugova, lagova, ne znam ja zašto mi buguje. Oh my god. What the fuck? Oh. Fucking cancer. Yeah. Fuck. Evo ga gledam. Fuck. Jebote. Oh my god. Gdje ste bre ljudi, evo nas ponovo u Srbiji Games. Danas Ništa treba da uradiš. A šta ćemo mi to raditi? Minecraft? Pa izgleda da ništa nećemo raditi. Minecraft? Nego izgleda da smo pronašli još jednog cancera meni. Prije nego što započnem želim reći da je ovo neki facecam specijal, tako da inače u normalnom... Ljudi, ovo će biti zadnje nešto što smo gledali. Puno teže tako, ali za 3 dana smo dobili 500 subscribera, tako da to je specijal kao nas se zahvalim za to, tako da inače neće biti klipom, ali evo. Ovo je reakcija video watch. Tako da da se mi vratimo na temu. Danas nećemo gledati klipu jednog cancera, nego ćemo danas gledati dva cancera. Hoću reći talentirane, jako talentirane pjevačice. Ove će definitivno u budućnosti zarađivati milijone. Biće
natjecali, kažem vam 100%, da ne govorim sad gluposti o bogatstvu. Ajde ljudi, da krenemo. Evo nas. No ti sprdaš. Ovo si daje. Fucking Ma šta da stresiš? cancer. Ono fg. Sprdaš me. Pogledajte kakav jezik. Bravo, brate. Ako ove ne sme posla uspjevanje, Ja ne mogu da verujem, ljudi. biti prostitutke 100%. Znači, ovo je... Ljudi, ja ovo više ne mogu da izdržim. Ljudi, vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Opet vam kažem, ovo je special za 10 saba. Ljudi, to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!